Rukiriro ngiro thongi mureithire wa Meru TV na kagita kangi kega kana twina mbere kwa tukirikanaga agarukire kengo twina mbere kwa tukiaranagiria na muno kurukire mubango uyu wetu wa turinge eme habari ya Nancy Unimbui habari ya Faminas sawa no kungangana tuno kugerageria mani bando gato kuonja mweri mweri we 5 by the way narwa inarwa narwa ro itariki imwe mweri we 6 when the legends are born. Who said that? Ibukure mweri ora twimba enendi alete enendi twimba bao twimba kaimba no mwenende neguru kaimba mtu raimba nyomba we nawe tukaimba tuje uro twimba ireguru na ndenu ewa endirio antubena iweta antubena giti antubena antubena mirugamire yao antuba kulingira mifano. Okay. In simple, in simple, this is your birthday month. Lakini kulingana na mabuku marando metena gakiri gakwara gakinyete nati mweri wa 6 irio antubene weta antubara baruthire mantu makurigaria ndino antubara batigire nyamoyeta warigasi ere ups and down antubara baunire mabuku mameto marecord in fact bo bagiye na mabuku am tigana na ko ibo bagiye na mabuku tigana na bira byandikito mabuku ne antubara bagiye na mabuku marecord ya ndeguru ibaba iyo baciarirwe batutu ina legacy batutu ina marietwa batuturi kutikio tutenakio twina mantu mumonde guteke butera tutatiari June antu bo bayena antu bo bayena mantu mumonde bwinamo bacherwe mweri uyu batu na ngato photocopy te that's what you want bwadukiri mantu mumonde ende nekia tumira tuchiaro ruringi bwachiarirwe toteba tugo chiaro meri wenge tigana na ko chiringira ndebe ya twire June sio ma mweri uyu nati tikuga butibate irwo chiaro nati mweri uyu nithaga wawe mweri ri akuna yani kasumba ora biumbe mwanya twenderia ruo ri tigo batu meri yenge tutebatere biumbe mwanya irio bichiaro yani biumbe bobie mwanya bia kuriga biena tuwome twa nande ugore mwanya kurigaria te ntirugirio ndachia menya kwenda kwerawa ntirugirio ndachia roni kombe kenya ndachia rwe mweri wa sisi wajinga bora ntirugirio ndachia rwe lakini wankwenda umenya nate mweri uyu we 6 irio antu bena marieto iyo ni uongo irio antu barabaru iyo batutu ina marieto na tutaje ari mweri uyu 6 mtura ajire na urathondekire Mary achari mweri wa 6 in fact mtura amenyire ati muntu no maguru mairi achero mweri wa 6 murungu wewe ombere na maguru jaire ndiruga kumba nduga muntura ura yani akunukire tweta ajangana auga muntu atota ajangana amenya muntu no maguru mairi sisi wajenga bwana tingie kwa magazeti bare akumura ibere kire tunurere bwega no kirite bwega ndesawe muthenya wa ngoro ndatindire kuona TV nona kiori ukiwacha ntena kiori congratulations nantu wake kuona TV nantu watinda kuona TV babange batinda kungangana bathonde ku uchumi nyona ntindite kuona TV congratulations mkubwa kenge preidere Meru TV ndiambi bwega preidere Meru TV ni werekira bwetwara kunde uri gukira bwegere ntuko ya Jumatano muthenya jwegoro ndane ndininka na ituragwatanire bwega tugana aruaga tugwetere
weje otwairio ro otwairagia na ibwega no ntobago twairia ku fundema twashokia nkatho ciamukire tukadhininisho of course Meru show ilamberi lazima inaanza leo Makanta tariki 3 te yeah tariki 3 that is Saturday okay yeah tukadhiri Friday twetare kale tuthinyaru Friday Friday ya dayo shikete kwa tugeta Friday tukathi Friday bwega ndina ngatheti ya Daily Nation and no tho bwinge ntitho mabaithe wenga wetie na muraithiria mantu mango na Mario kumantu kumenya mantu moko igwa tumemeni na matu kwira antu manzo there tokiga mantu kumenya kwa na ntathomete mantu tu kumenya but all the same Nancy rukono na runenkeretwo rito muno waga ni mantu makonene na ugoti araruti wira ba mwingi bethiritwe bakirutha maandamano mwaka nara bunge nara omeya bunge na maandamano baruthite muthenya wa icho arabethiritwe bakinambira kwa bakimenagiria yendekithia ria mantu makonene na ugoti muno untubura kana bilela ya mantu manyomba nukuririkana mantu manyomba iruro no kona rwikiritwe sana gau na kwina ruterwa rwa opposition ruthiritwe kienda ajumbe barabethiritwe bakirugamana na bill ino bethiro bakinenkagirwa ikanukia iruro no rwaro nengeto kiongo kinene na tukaruthia karatatini gatuna murithiri wa Meru TV. What do you think about that bill? Tiyikani utethio by the I don't think ketho yino utethio Oni ndirachiuragia training ndororagia muraithirie goro kamuria gitari rionthe mbithiritwe tuge ndi muritingo gyo mwingi imbithiritwe nkibanga uturo bwakwa na mbuga ndaka sure then iko na maana gani bijangito mbecha cha gwaka kairi na mbecha ite benefit on raisi augite baraba kuregana na bili no na ntu baraba ngugini baraba na payslip na mbia chio kogu target ira nene ya nyomba no ka bili no mutata we no tetheria ntu baraba tena gantu baraba tena mbia cha waka nyomba chio kogu antu bere to baikenerwe baraba kuregana na bili no baraba na payslip chiago Do you think he is genuine? Genuine wapi yoka wewe kinyesha mind tie kanwe girwe wana waru dagi kundi ile bietaga ta women group yubi ochanga na gu bokaru the tax naje bobotere bore register kundi yani tukirotha thirikari no ngangu choke nyuma nini tukirotha thirikari no twarotha thirikari ya mama mboga mtu wa bonda mtu wa kawaida tu niyo thirikari twayenda kurotha yani samosa thirikari yetu lakini you will bear with us nonto bwarotha gikundi buga zinkone nyatukirira ruoro tuko breathe barabe singo okay we singo kana inyatoro wama wewe no kwenda kumama tax men ore na last week CS wa trade Moses Kuria awire kinyato biashara toto nini itubati kutha tukijoin I think gikundi kingi kireo definitely ukarega 5,000 a month wona warugura kanduka gaku ago wona warugura kabanda gaku niambie sasa na tugendukere weneo kinya kuona 5,000 diu ivina so that means like the first 3 months ugastrago gwe korea mbecha tia can you imagine anyway rugono wa mantu makona ogoti ruikiritwa nene ya karatatini gatuna murithiri wa Meru TV na rugono rwa rungekona ruthite na mbere kwa rugikirwa kana rwikiritwe urito ni rugono rwa Nurdin na denate DPP DPP maanisha gaza DPP director of prosecution director break prosecution DPP sure mwarekere wanditango che mwingi arethiritwe kiuga we atisore yani atisore no ntubwa kurutaruta magamba marethiritwe kiruta kotini Nancy eririkano ati kwina magamba kathumba ethiritwe kiruta
ukaiwa kwina gamba leo uyo sijua rutha lakini rikawa na imagamba jama manene sana augite wetie sore ko withdraw magamba mamu irugono roto kethe karatati ni ya 10 nansi andikani arimu na contract kianga gutigira ati tukuthiria thina ira yethiritwe kionekana hanene ni maseneta bu bethiritwe bakiuga bakira thirikari karatati ni 12 no tukethira rugono oruru karatati ni kambere ki people daily mbire kunansi karatasi ni kambere kangatheti ya the PD kwina manto jekiri toinya karatasi ni gaka mbere mani manto ja matatu tax kwina tax eje kwirwa advance tax on passenger vehicles ikomba kuthire kiongera ngarama ya witingo gebwa ngari cha mwingi na taxis na marori iria kwirwa na ndiko inyiria baria batumaira ngari iji na baria baitaga ngugi na ngari iji narago tweka this will hurt workers too as they will pay more wona finance bill eje ya kuruka ikomba kuthiro ke iba inyiria na definitely ukona matatu jaringithwa kila kitu imeguswa. Sure, that's true. Nonto matatu gutino wita kire bare mbuga batena ngari na kwina merigo kwenda gwikia anyway no azimio ibombeta kuthiro bakiuga bagachitaniria kuregana na village ni karatasi ne gatona na gatotano rune rurugono rwa runenkeri headline nene kana kiongo gikinene ndene ngatheti the people daily karatasi ne kambere ga people daily bado twina rugono rwa haji uria ni DPP muthenya joigoro na arombere kwithirwa akia vetted kana akiveto nontu bwa kwithirwa akijukia obichire ya NIS na arombere kwithirwa igoro ali akithithirwa interview nawe Central Bank of Kenya Governor nominee Dr. Kamau Thuge kinywe na arombere kwithirwa akithithirwa vetting kwithirwa akijukia gitekia Finance Committee of the National Assembly rugono rwi karatasi na gatutantatu na 14 rugono rwi karatasi na kamugwanja ni mantu ja Madaraka Day muthenya jua rujo jarajerigeri kuthithikana ari anterechia Embu na ku karatasi ne gatona na tukethira mutongeria kana president wa ndegoro ya Uganda Yoweri Museveni njena ata Museveni arathithiria Museveni na kile kana araregere go sign bill ya LGBTQ na US bamberia maoni mwanya ija kabaretete nkuchani nonto Museveni kwithirwa akirega gukurukia kwa bill eje karatati ga twirikire ngatheti ino karatati ga twiri ngatheti ino kethetwa kiaragiria mantu makonenie na mabuku million 17 ma grade 8 mara methirite makina mbere kwigwa makiruthawa na bobo ni kuringana na baba ruthaga mabuku mama magutigira ati kwina mabuku makugana kire grade 8 ni rikano muraithairia na muthikiria wetu ati grade 8 ikambira next year tem laina tu grade 7 na kitu tuikinya grade 6 tugaitia junior secondary grade 7 grade 7 ni tuina grade 7 as well tuina grade 6 kumawi junior secondary any junior no weto grade 7 kwena grade 7 na grade 8 yes no ntubonde bari primary tikano kuririkana ndeto ino kwogu barabari junior no secondary eno junior secondary amberia grade 7 so kwena as we're talking to in grade 7 baba in grade 7 daino but in class 8 daino to in class 8 ririkana kwa class 8 baba kugeria baraba ka form 1 next year baraba ka bomanyuma na grade 8 baraba mete grade 7 na baraba koma grade 8 bakathi grade 9 so mabuku mama kuthondekwa ni ma grade 8 era yete next year kwa guru kono ruru nengereto kiongo kinene karatati ni atwiri karatati gatuthatu ndiona kwina murugameri kana supervisor mo university etheretwe akithitanga
vice chancellor wa university Nairobi no tuba kwinambira kwegwa akimutera kanya na arethiritwe akiuga vice chancellor yote thagirwa kionekana na mantu mangi ta mara karatati ni gatuna ni mantu mauma koneni na finance bill na ara ende azimio bethiritwe bakibu mageria na kuga thuti baba tithi na mbere kwa bagete gageria ndeto eno muno nkoroki kuringana Raila augite ati akenya baba kuina mbere kwa bakinyagirwa na antu begwa Raila kitheta Raila atinyirwa ni mantu mama bill lakini ni akenya na ikyo gitumi ethiritwe akiareria ndeto eno muno na kibingana na ndeto ino karatati ni gatuthandatu ni ara ende senators bethiritwe bakina mbere kwegwa bakimeneria Odwal's impairing outstar kwina senators babethiritwe bakina mbere bakina mbere kwegwa bakiruta mukana omorito kire Siaya members of county assembly MCA nonto bakubanga gwimpeach munini wa governor orawetwa William Odwal bakina mbere kwegwa bakiuga onto bunde kana mubango gunde ora bakuina mbere kwethirwa bakirutaga munini uyu giteni bakatho kirumatagaria makiwatho bara bethiritwe bakiarania na ngatheti no muthenya wegoro ibethiritwe bakina mbere kwegwa bakimenagiria onto bobo na muno nkoroki bakina mbere kwa bakimeneria ndo ira chithiritwe kionekana na arasi haya ara MCAs muthenya wa Jumatatu bathie na mbere kwigwa bagikorokia Mr Odwal athi na mbere kwigwa akiruta wa agitini boyega indeto iru chithiritwe kiaragirwaga murithire wa Meru TV ndeto ikonenie na Siaya kana kurutwo gitini wa Siaya muthenya wa igoro kairi no ario former president Uhuru Kenyatta arikanite na cabinet secretary Musalia Mudavadi na ara Abuja baire baba barari na ara Nigeria kiri inauguration ya Mr Bola Tinubu eta rais wa 16 wa ndegoro ino ya Oga ndegoro ino ya Nigeria na ndembendete sana ndegoro ino ya Nigeria August karatati ni kama wanja no respect for the retired as barely paid their pensions baraba ediritu bakina mbere kwigwa bakiritaya ngugeni chiawa muno otuika bediritu bakingangana kungangana kurutira ndegurungu gena kungangana gutigira ati bali sasawa na mijao ye sasawa baingi bago baligagia na kuritaya utari gintu bali nakyo arende thirikari ithiritu kiuru kurithira onto bobo karatati gatuna na maziwa manyayo no ari ukagitaka maziwa manyayo kamanyonya sana maziwa manyayo nyora igora maziwa manyayo maya kwenda kwa bango kange kare mpira nitakwenda kuira kaiko kante tu ne njomo Kenyatta kaiko njomo aretrembe kana njomo aya gitu kagiri njera nagu barabarani gono chaka manguro iroigagwa maziwa manyayo Nancy imakubanga kuchokera kairi Kirema County yeah Kenyare. That's another route. Okay, county government about partner na farm to launch free meal programs in schools. Yeah, naitwa maziwa ya Nyayo initiative. Kulirekana for people who went to school during the era of President General Halp Moi, nothing beat to their sweet feelings of a ringing bell announcing the arrival of maziwa ya Nyayo. Yani kagwa no kurikana kagita ako. By the way, wikira chini tu etagira kwewe nkengere nwiringwa buri kunywa maziwa manyayo. Baba nginya beja chukuru maneria. Ana matigite ya chukuru by the way. Nikonyweria maziwa manyayo. Alafu kwa yire kweno ochiro no waretete ochiro bungi bwari bwerie kinyabu. Utobita mutebere. Mbike bake aretere. Yabinke bake antire mutebere. Ochoro bambere kunywa. Ochoro bwe na makomezi jibiria sijui nini.
ni boina murebo kaura kogu kwina program ene kubanga nabira kwegicoka girwa ne rugono rokarwethira na njira enda ya karatati ni getunana twaithirie okube maybe ngatheti ya the PD karatasi ne ga twire kirengatheti ya the People Daily kwina rugono rwa turingithiria lwa Musalia Mudavadi bagwatanite na former president Uhuru Kenyatta na ara mochine Jo Abuja Nigeria. Karatasi noko gatwire kwina mantu ja pension deni county na county thegere tokuthro kijo kigwata 65 billion mantu ja pension ni rugono rwa karatasi ne gatwire kirengatheti ya the People Daily. Karatasi no gatwire kwina bill kiama gia pharmacist gikuregana nayo na aragutwika muthenya jwa igoro ibarombere kuthora bagichwa kwaranirie na chairman wa National Assembly Committee manto ja health urio ni Robert Pukose ne urio kwirwa ari nyuma ya bill ya iria akuendekithia dene mbunge ya private members bill na aragutwika kiama giki kia pharmacist ibombete kuthora bakiuga village iri serve kana iri tumirwo ni antu baria bena selfish reasons cia kumba kuthora bakithithia biashara na ndawa ajandene ya Kenya. Ni rugono rwa karatasi ne gatwire kirengatheti ya the People Daily. Karatasi ne gato kirengatheti ije koti muthenya jwa igoro ni retikiririe Pastor Ezekiel uria wa New Life Center raini cia wairia irathithairwo chunkuni cia Safaricom ni rombire kuthirwo ikietikirwo na ndikana kurugurwo ni wake na mbere kuthirwo akiamukira tithe offering modhina sandaka na gichunche ko athingati bawe na ndibe na kagita ga kwithirwa bagituma meothi yao gukurukira raini cia M-Pesa cia Pastor Ezekiel. Karatasi ni ogakaga totha tokwe igoro ni muthenya jwa Jumatatu ikwari na strike ya ritengo gendene county ya Nairobi na kuretweka ibarombere kwithirwa bagichoka ngugine nyuma ya Nairobi County Union kwithirwa ikithiria mogomo jo aritengo geba mwingi. Karatasi ne gato bado kwina rugono rwa Uasin Gishu County Government naria ekwirikana askari ba county je baraba gwitwa askaris county askaris nibombere kuthora bakiuraga muthaka umwe wa miaka okuroba miaka 25 na mwingi jomba kuthajo kiandamana ndene ya county headquarters bakamatite mwiri jwa muthakore na beta bajota ngetine yetari barabarani barabara bajota kire headquarters tia county wa Uasin Gishu na family ya muthaka wojo ni gwetia nande kwithirwa bakiona kioto kiao. Ni rugono rwa karatasi ne gato karatasi ne gato na kiri PD kwina how increased transport tax will hit your pocket. The cost of transportation kana mgarama ya ogendi ikomba kuthirwa igitia kuthirwa finance bill ya 2023 iria gwetia kuongerwa advance tax yaja kuthirwa igikuruka iria ongera tax on all vehicles registered for business wona yethirwa igikurukwa ndene ya mbunge na aragutwika currently the taxman levies fee ni ya shilingi 60 per month ne komba na pa year ni 2400 na aria ekwirwa ekongereka kuma 60 mwanka igana rimwe na kuma 2400 mwanka ngiri 5 pa year ko igo kwira twetetanande gwikundika mikanda boega kiama gia Azimio gitongeretwe ni mutongeria wa kiama gikinwe Raila Odinga nerite kana nombete kwithirwa akiuga akira Ruto kana mutongeria wa nthiguru wa kiama gia Kenya Kwanza ombe kwithirwa akirekaniria finance bill ya 2023 kana ameandike upya kana yambe ithithirwe ugaruruku ni yombe kwithirwa egetegerwa kairi kurirwa ina statement ithometwo ni minority leader Opio Wadanye at a press conference kiama giki ni kiroririe Kenya Kwanza administration to come up with a fresh budget proposal
resource nete kuinyeria akenya already barabe na murigo jwa gwitia kwa ngarama ya mutu ya chukari ya maguta ya school fees na ya stima nako kiamagia azimio nigikutetera manto jau karatasi gato tano TSE ni budgeted for 7.4 billion for new teachers Aja ni gukurukira Nancy Macharia uria ni CEO wa TSE na rago twika ni beregeri kwithirwa bakiandika arimu 111 na magana jana na ja 70 the next 5 years ni ukwithirwa bakikandana kana kurwa na unyubwa aritani dene machukuru karatasi ne gatungana karatasi ne gato tano na karatasi ne gato tano kuri twika transition ire thithirwe kuma kire primary gweta kire high school ni nene igitene riri thithitwe gwatwika ana baraba inge ibombere kuthira bagitonya secondary schools anto mugwanja ni barugoriri nditango no bagikonanwe na wamba bwa fertilizer ya ira yerairwa ire ekwerekana ni shilingi 27 million Imagine. Can you imagine? 27 million na ni fertilizer ira wethaira ibangirira ini aja rukiri mwanka bamwe bakana nya bateneo na bamwe bakarara kinyantu komete kura imagine ngo bona fertilizer no kumbe kwe baraba kuomba kujuke fertilizer kuritwika ni transporters baire na 5 traders abiashara batano barabara ombere kuthaba bakirugorerwa ndhitango ndene mirimani loko timothenya jo igoro na araba kwirwa ni bayete myuko 5,000 iria ni worth 27.8 million to tegere karatati ga 10 kirengatheti no ya Daily Nation ni mantu makoneni na Nordin Haji murithire wa Meru TV. Nordin Haji ethiritwe akinda mbere kwigua akirutaga magamba kinya magamba manene sana na ethiritwe akinda mbere kwigua akimaebagiriogo ntubure ndi bwethiritwe gwitema ajumbe baina mbere kwigua bakiuragia Haji biuria bya mantu mama Haji no nethiritwe akiwa weti sore no ntubwa kuruta magamba mama na aina mbere kwigua ena mirugamo yake kuririkana Nordin Haji ethiritwe akina mbere kwithirwa akiaria ndeto ino nara augite we akaruta ngo yake bora akumenya bwega karatati ni 10 na ngono inu tuthi karatati ni 12 rugono ruru wa mantu makoena arimo nansi wa inambere kogetu wetagiragu iru ikiretwa rito karatati ni aka 12 karatati ni ga 15 ni mantu ma divert karatati ni 17 ni mantu ma opinion karatati ni ga 18 ndio na bado ni mantu ma opinion lakini kwena bicha ya katuni agankona mukuru umwe tawaza kayo maandikoni atwete muti wetwa mukuyu aga na mukuyu ni uyu akite kanyomba kara kanyomba ku akite ule muti uyu na kurerekana ikena percent 3 house levy kana watu bwa gichunchi ke 3 alafu kwinongea ria garungwa kumwera zakayo gorokande mutentie uyu ari karata miguna ari karata miguna ndiko menya nata nginanga nethire marito makuthira ameta miguna ama itari tore moritheri atire gono tiere litore no atibwe tawabai lakini ndio tekereria na kwa mbichania katuni riago okay iko kubatira kuo kwina mantu ndeto charuru kukana mutatara okwereka wabora ogotibo bwa nyomba bukaina mbere kwegwa bukigitithagwa iruru gono rwe karatati ni 19 karatati ni ga 20 ni mantu makoneni na ka wethire mantu makoneni na ngo ina cia tene mantu makoneni na history
imo mareaga ukagura ngathiti no kebone karika 41 ni mantu makoe na county na ndio na senate bakaina mbere kwa bakirwa ikaro keo na ara Turkana mweri-ini wa September aya karatati ni 42 iri imantu makone na ma advert mareago karatati ni gakone to magu tureya mantu makone ni na mantu ma ogima ijukumu yaku kuina mbere kwa kimenyagia wewe ngo karatati gatwire bantu kari arire mantu makenya university area gawo Mount Kenya University definitely imama leo kaina mbere kwa nate kwiro university chingi kathomba ira chithe tukiaragirwa ire mpingi kathomba mawega macho na mantu mangitamara mantu makoneni na nkari mali ire tubano gathetini weno nkari kumbega kiria Kenya nkari ko yomba kubwira barabara ninu tairi chiayo angambi chiete chiandama mantu makoneni na parenting kana uchiari tibu kinyamo malinga betini mantu makoneni na mawendo mahali karatati ni waka bado I want to marry my stepfather's cousin chineke tugono rorea kuwa arenda kugura ni stepfather's cousin seriously but nte kuona kwena thina stepfather ikumaanisha but connected to blood lakini nithe hata kama hapana yani wogo igongina tugende alitigana leo tuge hivi mwalo wako hata tumira hivi hivi wagurwa noe ara wagurwa na aive ndagurwa na aive wagurwa na aive na uyu akugura no amenyera aive mwanka kinyegitera kugura ubati kugatere onde mwana wa aive agurwa KENFREY KENFREY nande stepfather KENFREY atuka stepfather waku eri nawe urenda kugurwa ni cousin wa KENFREY niko naye anga toka twatera kwa KENFREY cousin uyu na yako ba KENFREY uyu baga kethere na surely nukuona na ndiana bare hivi akona na KENFREY kumau oi baba bate ku waste of sin kuku yani imeje mo pusi mama niki na oni kutino to kugwada na KENFREY kutino but ukatema mimi okwero comes yani wanotina Anthony yani nyokwe agoretwe bugoretwe mujumo na nyokwe in fact bugoretwe wona nyokwe bugoretwe na antu bamwe kategori KENFREY twinde okay we got it KENFREY lakini bugoretwe muruagi no KENFREY ndi hakuina kogu ekuruba bago badibete bantu like tuge antu beretwe mujuyu wa mtangu tuyo wina muchemanio waba aruagina boka in fact na babati tinge mdikerie menya cousin ndio tukuga cousin dewe kwina muji family get together of course tunaenda kwani kuna shida gani Erantu batigirwe ekuruba tuge yoku boko akuthikwa ndika hano kwerewa mbiche uwo kuga tukaumira twinde na tukaringa mbicha muerugu menye bweta wa definitely kuna hiyo haribu unachoma bwana no ibweta ende ni good ene mbicha ni kwenda ene point kwenda I think owe irieto wekera lakini nterere tobate ni muirugu in fact nonga kurenge tweka my stepfather's brother stepfather's brother au teka hazini okay stepfather's brother ne at least let me ask you Daino ndina my cousin nkagurana ndi ngorene arigo ugo kuga okagurana okay nkagurana gati yetu nkagurana and then my cousin yura akagurana kuroba getana gata te sisters
Tuendelee. Koguo getanya kwe sister. Hakuna si ni muraide nyontiro gogo. Oni ntegori. Igogo gabageta na gatari. Oni ntegori brother step father. Kuri gogo ndakuria tereri. Nigo. Kwena nigo. Wonu je cousin no. Wonu je cousin iba. Nkugurana tiga. Niona my cousin. Tukugurana. Mwakuru wakwa ri ageta mwakuru wa cousin yata. Ben wenu. Ta cousin. Cousin. Mwakuru wakwa na mwakuru. Wonu kantiona mwakuru wa cousin yoko kimbita cousin. Ni no mugure. Meagu no chierwe. Turi weto raguri. Turi ariria kiria tutikindam. Turi ara baba baguritwe mujiuyu. Menya mujiuyu kunde. Mujiuyu okay kwangerekano. Kiria mbeu. Kiria mbeu ena ana te. Hai tona na dokenda na eti mami na aguriku. Ndina ana kiria mbeu ena ana. Ana baba bagurene. Muji nuau no kiria mbeu. Okay. Mwana kiria mbeu aguchiara muthaka. Mwana ongi wa kiria mbeu aguchiara muthaka bakugurana. Meba yo agweto cousins tu. Kuruwa beba iri bagetana gata. Na imo ni mujiyo turi to kwariria. Na hende hakwe nae. Na auntie? Te auntie te cousins. Hapana. Haiwezi kuwa cousin. Ntemba kuja kile cousin yoku. Batito wetana okay. Ntemba kuja kwa kile cousin. Nyokwa gatuka your cousin. Yeah. Kwena sindio? Kwani kuna shida gani? As long as oni tote related na bo. Kwa wewe nyokwa gatuka cousin. That's why you are trying. Enda kutuka cousin ya. Ale ibo kubwa. Enda kutuka cousin re. Hatuka cousin. Ulire kweli. Ndo kweka mutuga Getigire. Wika motu getigire. Ala taurero. Nkiombo. Nkiombo. Kato na batashigureka rugo. Batoya. Batashigureka na kwikambi bata. Kodima. Ikambi batacho kweli. Yani wetanyo imagine wetanya kwa kazi. Sasa. Nada kuzo. Kuzo. Na no chiere. Kuzo. Okay, then step further kuzo. Tufia kwa. Moving out here is how to prepare yourself and your cringy palate, okay? Anto balero ba kolaba tiyo karana chieri bago. Kaba dibagachwe kwao wakana bulero butiga kure muno bota umagara botiyo ko dodamije yenu. Trauma of a kings whose dames die in a crime ito mukai. Yani trauma tukamita ambinansi. Yani dene ke madoga kiri kana kara eve athina mbere kuwa aikuyaga kana aikuya kiri crime kana ima bitiani tonraro riaga baraba ndete michezo ile kratatini yaka how fast should trucks move na kratatini yaka na ngona chingi kratatini yaka na ngona chingi kratatini yaka na mantu makole na ugima mburi kratatini waka mantu makole na ndeto cheki mandero kratatini waka mantu makole na ndevat na kratatini waka biashara kratatini waka baraba netenkare kratatini waka baraba vile banaokire pole sana bandike ngona chia baraba vile ango kwa baetu sigara pole sana kile baraba tiyeto nendo bao lakini kinyanda tinu kratatini waka kama kuita banga mandoma michezo kinyamo mali kratatini waka Omanyarezo opens up on tough lonely walk Omanyara iwo uje mandoma michezo Omanyara no tamuge okay mandoma muge mai kratatini waka matoki health workers will withdraw services as contract expire kurikana health workers employed by the government under the Universal Health Care USHC programs and planned to counties stopped working after their contract expired. And to whatever the Tobakirusa Ngoge Rungu Rua UHC bede tobakinambere ko bakirungi kangu gichiago nyuma ya contract era bede tobena na birikana chama account kwegwa ikithira na rende bede twe bakiendekithia contract no kwe wikiri ne wakairi kengo bakendelea na gwichia wa magaruka we gorenga theti no muritheria okona ndetu nuchio nenda kwera chi karatatini waka
na womachi karatasi-inĩ waka chonda chi karatasi-inĩ gaka ibwega sana hau twakinya Mr. Director atunenkerie teto chia kibiashara chia Thabiti Sacco tekumeta director na gutuga tunenkerie advert ya Thabiti Sacco tuigwe ni mbio amanto jege Thabiti Sacco ira ni general atunenkerie ya general kiri manto jege Thabiti Sacco arafu tugicokera nkomba kutha tugigutariria nkuruki manto jege bank ya Thabiti Sacco. Thabiti Sacco nĩ sacco yakwetongeretie mantũ jaki mbeca na tũrĩaje gũkinyĩra kĩroto gĩaku nĩtwejanaga ũtungata bwa mĩthemba ĩngĩ normal savings, jaza savings account, Thabiti total savings account, school fees account, Thabiti fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera credit wangi cietu irere maua, mekindori, muthara, mishimekoro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba iji 0701911765 kana utume email kere info@thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our Sacco, our growth. Bwega nonto bwa hajauja Thabiti Sacco na tukurikia kuigwa account ira umba kuthorokerugura mwanya ndene ya bank ya Thabiti Sacco na ntuko naro gwe services ira Thabiti Sacco bombaga kuthoroba keja na gitarira warugura account nabo no umbe kuthorokegwa ta services mwanya tiga account ja yuchi jaza fixed account, toto account, school fees account yuchonde gitarira warugura account na Thabiti Sacco muraithirio Meru TV na kira kubatara ni ID na KRA pin bibia biria kibio gwetia kurugura account ndene Thabiti Sacco kuma unombe kuthorwa kigwata mautungata mwanya jamanto ja ATM nombe kuthorwa ukijokia ATM ndene ya bank Thabiti Sacco kwina mobile banking uria umba kuthorwa kigwata utungata mwanya gukurukira mobile banking iria ni ukainya *879# no komba kuthorwa kigwata utungata bubu kana uka download Android app ya Thabiti kumakire Google Play Store no kagwata utungata mwanya amantu ja NHIF ureibwa NHIF kure NHIF no umbe kuthorwa kigwata kinya mautungata jaja mantu ja agency banking no umbe kuthorwa ukigwata nkuruki mono iba partner na bank mwanya ukomba kuthurwa ugitransfer kuma account ineje gweta account ineje ingi kwina mantu ja M-Pesa agents rero kwenda mantu ja M-Pesa rero kwenda bakunenkera pay bill wina biashara na wina account na no kwenda anto bari yaga biashara ine kugukurukira pay bill no etaga bank bakunenkera ure umba bako direct kana bakunenkera pay bill iri okomba kuthurwa kirwa ne ogukurukira account kukwina mantu ja cheki checkbooks nombe kwithurwa ukigwata ndene ya bank ya Thabiti Sacco egitareo kuthithia mobile banking itugire gukurukira thimwe kwenjara aroka inya 8*79# ukomba kuthurwa ukigwata mantu ja kuria balance mantu ja airtime no kwaragia credit kia thira ukagura airtime nombe kuthurwa getia mini statement ugatega utumiri bwaku bwa mbecha mantu ja Safaricom pay bill na till kana ko deposit mbecha directly jirekire M-Pesa gweta kile bank na ombe kuthurwa ukithithio kana kuma kire bank guchoka kire M-Pesa na kinyariro wamba ku download app no jo mantu umbaga kwithurwa kinyajo ukigwata no umbe kwithurwa kibagwata gukurukira app na kana Thabiti Sacco member portal ndene website ugatonya kire portal yao komba kwithurwa kigwata mautungata jaja jonde ndene ya portal ya Thabiti Sacco na nkuruki kiri bare muthenya jogori turariririe mantu ja kugwata loan cia ukulima ndene ukulima coffee ukulima maziwa ukulima majani nombe kwithurwa kigwata rero kwenda advance ndene ya uri murimi na ntukwena arua
kwina manto ja biashara plus manto ja biashara riro kwenda biashara uri na biashara no kwenda loan kana ugwe wengwa no kwenda loan kiumbe kana borege kundi maybe CBO maybe self help group no kwenda loan no bombe kudhurwa kinyabo kigwatra loan rwa biashara rugwitwa ne biashara plus ni uweja wa span ya mieri 60 miaka Kenya nayo mieri 60 we miaka enu gatara aitara ku ni numbaga kudhurwa kiewa a long duration ya kumba kudhurwa getumira rone rore na mostly numbaga kudhurwa kuretwika biashara plus loan ni manto ja institution registration certificate numbaga kudhurwa gikia certificate numbaga kudhurwa gikia baroga kuma kire institution ire mbuga umite kana ownership document cha mbuga plot kana college kana institution ire umite imanto mwanya jara umba kudhurwa kigwatira ndene ya biashara plus na kiri personal loan weja kwa maximum ya 72 months okay wa maximum ya mieri 72 kumba kudhurwa ko sort loan rwaku na urio umba kudhurwa qualified kuwa personal loan ni mtu wina active account account ya kudhurwa iri active na uga submit at least 3 payslip either to ndene bank ni wo kumba kudhurwa kinenkerwa loan lolo na garanta at least anto badato barabara garanta baku na attachment of the employee benefits of the SACCO ukomba kudhurwa kigwata loan rwa personal loan ndene ya dhabiti borege kundi bore group na borege kundi bukwenda kudhabo kiewa loan ndene ya dhabiti kwena manto ja active group saving active burugurete account na dhabiti ja gikundi account ije ne bati kudhurwa reactive te account dormant ne bukomba kudhabo kigunikana loan na individual saving account kana umwe katikate kenu akomba kudhurwa na account ku bado agesivaga ndene bank na minutes of the group approved by members minutes ira bwetha bwena cho group ni enu bukomba kudhura bokijo kia minute ya meeting yemwe bweta buga submit to the bank ni bukomba kudhura bokie wa loan na copy ya ID tia member a member benu buga ita copy ya ID na bukomba kudhura bokegunika na loan lolo dhabiti sako iri aja teko guna mtu wakena kinyaba borege kundi bore self help bore kamweredho bore merengora ode bore nya family no bodi ya family group na bokomba kudhaba bokerugura account na dhabiti na bokagonekana loan uchi on the loan chia biashara loan chia group personal loan uchonde okomba kudhura okigunikana chondene ya bank ya dhabiti sako dhabiti siako iri aja no ntubagotigira utoro bwenu bogweta na mbere ura kwagirita no twira namba chia dhabiti sako namba chia dhabiti ni 0701 911 765 iragomba kwina mbere kwigwa ukiringaga na kwetha wakuruguri tukagita konde kumathachirina nuchu mwankatha 10 kiro bici chietu na ukenda utwariria ukurukira rutero rwa email no twari ukurukira info@thabitisacco.co.ke info@thabitisacco.co.ke amo no gumuritheria no thi nambere kuokenda kwarania na ati na utore biuria agandeni ya studio no thi nambere kwigwa ugituringagira kana ugitutumagira SMS ukurukira namba eno yetu ya studio ni 07 20 888 kengo thi nambere kwigwa ugiturage kiure yaku kiragomba kwa wena kyo gikonenie na Dhabiti Sacco ni 07 20 888 kengo tu inambere kwigwa twiguchokagire kiwege kwa ita konde tuga Dhabiti Sacco turi yake ngo tigira ati tugukaniria na gutigira ati tukuinambere kwigwa tukithianagie kinya we kinya gutigira tu dreams chiaku igotwika valid na muthenya jwa rojo tukomba kutha tugitegera manto ja medical ndene Dhabiti mbuga no kwenda manto jegie medical cover no kwenda kugura pikipiki kubaraba kwenda kugura boda boda tugategera manto jonde muthenya jwa rojo tumenye uria na kuomba kuthurwa kigwatira rune ntereti ya Dhabiti Sacco kire manto ja medical manto ja boda boda
mbitikiria mbithero nkithirekiria ngatheti eje ngatheti ya The People Daily nkithirekaire muraithiria wa Meru TV kwina mantu jara withiro gituringithiria rugono rwa haji lakini haji narombere kwithirwa agia pia muthenya jogoro kuthithirwa vetting na areombete kwithirwa akiuga wona anenkirwa obichi ya NIS akomba kwithirwa akirwa na terrorism ndene nthiguru Kenya karatasi ne kamugwanja kwina mantu jwa why Uhuru devolved National Day nembia tomire Uhuru a devolve National Day zije mandaraka mashujaa mbichitaga ndene county ni rugono rwe karatasi ne gaka wenda kwithirwa kithoma karatasi ne kamugwanja mantu ja finance bill ijarirитwe kana ija kwirigirwa kwithirwa ja kiandreso ndene ya mandaraka day mandaraka celebrations irikathithika rojo kianine kia Embu Stadium ndene ya county ya Embu ni rugono rwe karatasi ne kau karatasi ne gatunana imbithiro angikwira Museveni nararegere gusign bill ya LGBTQ tu na nande naragutwika nthiguru cia western countries muthenya jogoro nironanirie muthuro nyuma ya itua ria governor ya president wa Uganda Yoweri Museveni ntuba kuthirwa akirega gusign bill ya anti homosexuality na nitete meario mwanya kumakire western nations itongeretwe ni US United States and the UK United Kingdom narabarombera kuthira bagetia for immediate repeal of the law saying it was discriminatory narabarogere Uganda noke ekurega na ekomeneria anto bare ba muthemba jajojo ni takumya kadra batito atekereria te I think so batito atekereria so bad afakoro edoro ina stand ya Museveni bwana Kenyan Parliament 6-4 Uganda ala kuritwikana ndi despite the outrage of the passage of the despite bill hizo kwithirwa yakurukirwe ndene Kenya na Uganda kuregewa kuritwika Kenya ni kwithirwa kinyo igikarajaka should lawmakers approve a bill kuritwika MPs iberegeri kwithirwa bagichoka ikaro kiumya twetete na araba kwirigirwa kwithirwa baki deal na bill eje nkuruki Nimbili ithiritwe sponsoretwe ni Homa Bay Town Peter MP Peter Kaluma no mbete kuthirwa akiariria mantu jau na uga Kenya babati kuthaba na murungamo ja nthiguru ya Uganda nteto cia karatasi nega kenda ni nteto cia kibiashara 10 ni mantu ja editorial na ta miguna ugite pull back listen to Kenyans withdraw the finance bill, postpone the implementation of the housing levy, return to the drawing board, hire new, independent and truthful advisors. Don't rely on yes men. Kwa yauma. Ari uma na tekiraga na despite kuthoro ibarari na in good terms na raisi no kuona na kumira na akamwira this is not right ko kinyamiguna na kumeneria bill na arira mutongeri wa nthiguru acokere nombe kwithirwa agetegera bill kairi are we winning or losing Kenya at 60? I think Madaraka Day ni celebrate at 60 ama ni karatasi neka 10 karatasi neka 11 mantuja maguta ndene Kenya mantuja Mombasa Port 20 Mekomi Nigeria ne mantu ja add over to Ruto was proud moment for me ne Uhuru address na ranthiguru ya Nigeria na reugawe na gwerirwe kana kwithirwa kenenkanira mamlaka kiri motongeria wa nthiguru the current president William Ruto akauga we nombera kwithirwa akigwerirwa untu boda karatasi nega 13 mantu ja medical bill jariri tuau karatasi nega 14 ni uria rathithairwa areto wa CBK governors ni Central Bank of Kenya CBK governor Kamau Thuge uria rombera kwithirwa akithithirwa vetting for national treasury muthenya jwa igoro ni rugono rwa rwariri tuau karatasi nega 15 ni urimi bwa maua na urimi mwanya
mwanya karatasi nega 16 twin manto jake biashara bando manto ja investors 17 ni teto chiake manthiguru na ntubwa manto ja tete na mbere ntere chia Sudan na manto ja Libya jarire tu karatasi nega 18 sky was not the limit for pilot flew Moi Kibaki pilot wa Moi Kibaki nkuona imukorote na mbwe ni mzee gako gitithwa keki rugono rwawe ruria ariritie ndugendo rwawe na kwithirwa agikamata the late Moi Kibaki. This guy 19 ni manto ja lifestyles no juza kinya 20 na imwe nendete rose flower nendete maua kuritu kama maua mwanya jari rangu nji mwanya na rangi mwanya ja red yellow kuna lavender yes kuna pink ntaigwa lavender orange peach imbijereo cream black na purple tugategera baadaye tukona nimbi karatasi ni kamera ngoirine mantu ja parenting no jojete na mbere kwa Rwanda ngatheti ntumba kuthurwa ngatheti tukimetegera kari no tutukurekania nio ombe kuthurwa ukigura ngatheti na ombe kuthurwa gitegera kiri Kenya FKF football ya Kenya kana Kenya Premier League PL ya Kenya timu iri tongeretie muthenya gori ndategera EPL kiri timu kiri Premier League ya Kenya timu iri tongeretie ni Tusker ina point 65 Gor Mahia ina point 64 Nzoia Sugar ina point 60 number 3 Kenya Police ba Kenya by number 4 bena point 57 na bathinga tone KCB ina point 50 na ijere ntiko na twena jangi cha gutegera ndene ngatheti eje ndio ndirika ni 13 chiareke na ukuruka nyuma ya thaa 3 chiarokire murithiire wa Meru TV na no tututina bonge na nkatho cha mwanya no ntwahwatana ati kuma ya tuthie na mbere kwa tukiambagire mubango mwaka kagitania kende gatu na mbere kwa tukirugikagiragu lakini twekorikanagia show ire amberia ro ni rukane mundi 30th 31 ari 31 irambagirie goro ya bati kwambira tariki 30 kwa gwirambagirie kuni enderete nara gitoro showground kwa kwamba gukinya narora okaina mbere kwa wikenagira muno mantu makona urimi wone kichobira mnyama kichobira mwiri na mantu mange mathongi mama gukenaniria kana maukenia kinyawe na mwana waku wengwa no thinara kuriunga kengo wibonera mantu mama monde nyumba mbitana ni family zo kimathi ogoronke wende akire metha yetu ya ndeto ngero chia Meru TV ogoro tinda bwega tugwatanire ntuko ya rojo nimbita kwa nansa dogo ngakwendera ntuko indongi The Biti Sacco ni twejenaga loan wa ukulima majani, ukulima coffee, ukulima maziwa loans, advances na mbaine account kiri amemba beto. Kwa guatia roni jino mwanga withwa urugurete account ya The Biti Sacco